fromage mwana. Kada. Baragira ndi gushunga mbere. Nari ko rwose ndagata ndi jyenyine nako biba. Bagira gutya. Mfate. Company. Ai kama. Yakusobanura inyana nimara tugende tuje kuvura sinonga ko shikene. Tutaze gisirasa. Rukiye bakanje fromage. Ni heresha. Yari muri aha ariko abo kuri kamera. Abo kuri kamera muri aho. Kandi ntabwo ndiko byagera rero kamera kujya. Ate musimbuke mukore muzino nyine tugiye kuvura. Nige kuzisobanura. Ese wagenda urinze. Abantu badaheruka fromage. Muzi tahe fromage. Yenda cyo kunyuza kuza karagato. Kanya turabaha ni. Noneho. Umva we memuretse kugenda. Gusomera. Somera. Mazukuri. Namara gusomera mukure. Bamugiye asa tsabaye fromage. Wapi? Uburo gusomera amata na fromage. Turi gusomera amata na fromage nubwo hari imbeho. Buri abantu badaheruka kubona ifuro. Bari kuribonara? Baribonye. Gutya bari kuribona? Hafa na fromage. Nese nakora ukabona? Ndi kukareba. Izi fromage rwa nizi masisi. Izi no nizi masisi. Bakabona tubyibushe. Urukubana n'agafuro kameze neza. N'agafromage nuko nguko. Ubwo rero nta kuntu tutagira ute. Naho urufata nabi. Yansi ngibyo urabizi. Ndapfa gufata. Ese Janti yarabizi ibintu. Ariko hari n'abandi benshi batabizi ahubwo mubabwire. Yitwa ingare. Ni ingare. Muri guhagarara kandi ejo hasa nabi. Abantu baza tuhaga fromage. Shara abantu nsuhuje nubwo ntabuze amazina yabo ariko akanonga fromage kabagereho. Kubera ko ntabizi. Barakabona ninywera amata. Ewe. Harya hano hitwa ngiki? Nakirura musasa. Ngwina dusangire. Teniri yinkaze. Nziza. Bampariye imbehe pe jagi wareka kumparira imbehe nshuti ya. Waza tugasangira. Ngaho ni mungeragere. Ugase utahangiye none. Fromage turaryoshye none yanjye Janti urumva nta nabo nakoremo ndabizi farira kasha mucungure kureza kamera mana Janti.
abajama ari ukurya nta nubwo bashaka kuvuga. Impamvu utavuga se? Bebi wanjye hano we noneho. Ufite ikiniga? Ufite ikiniga ni iki? Guys, nago waba ufite fromage zingana gutya mu kiganza cya Imani ngo ure kugira ikiniga. Dore zino keyasha. Ko Jax akoresha ikimenyane. Watigeze ngewe mpere zirake yara. Aya, ubwo nyine ni wahisemo. Uvuga ngo urakagira amata. Murakagira amata. Guys, hano hari fromage urumva. Murabona ko ikirere gisa nabi ariko ziraryoshe. Hano badukamiye. Maze guhaga amatasha. Urijuse. Wijuse amata ni fromage. Byose. Bakomeze baguhe. Jackson ubundi ntakatakugize nakomeze aguhe. Guys, sinzi naba kureba uburyo akonje. Hari amata urumva. Fromage. Aha ngaha ushaka gufata. Mwana yarashonje pe. Sana. Yagwaye inkambira akanyagwa. Isigati yatumye twibagirwa umuco. Jax ariko hano ngo ntibajya batereka icyansi hasi. Kirazira. Guys, muri kubona ko hano twanezerewe. Fromage hano. Sinzi niba bari kuyibona. Urabona? Harakonje ariko nta mbeho turi kumva. Gazi ntabwo mbizi. Nakuriye akazina wita Cunda we. Nkundi nsekeye mama. Si ubwo nk'umuntu uri mu bindi bihugu. Tuvugishe ukuri ubwo bazatubwira muri comment. Uri kureba uburyo twicaye hano. Izi ni fromage. Aya ni amata. Ureba n'agacupa ari mu buryo gasa neza. Izi nka zose ziriya nka nzibereke. Gatuvugishije ukuri nta matsiko nta n'ipfa ryo kuza muri Kongo ko. Bambarize Chantal yabajije ngo ubwo muri kumva ntapfa ajya kuza muri Kongo. Tuvugishe ukuri tureke kuvuga ko mufite ipfa ntabwo mwahita mumbwiraho kano kanya. Bishoboye yazizira ko. Bishoboye azaza. Guys, turanezerewe urabona twagiye mu nka hari amata hari fromage. Komeza uryoherwe. Ye kubera imbeho byananiye. Oya ntabwo binanirwa. Ntabwo binanirwa. Oya pe ngiye kubera imbeho. Ariko Chantal nyine yagerageje mana yanjye. Gazi tugomba byitwa arakonje ariko biraryoshye. Biraryoshye. Buri gutuma nibwa kureba ariko ntabwo yakumva uburyo amata n'izi fromage biryoshye noneho ubona amenyereye no kuba umunyamasisi n'umuyaga waho. Gazi muri kubona nsaguta muri kubona ntarabaye keza. Naje kugeraho urumva noneho akayaga keza kaguta kimasisi mu bikuyu gasa neza. Kambereke ibikuyu. Cyaze mana yanjye. Iyi niyo paradiso. Rero niboneye ibintu nk'ibi mpita numva gisegeti murakariye. Niyo gatsindwa niyo karekare mbabara namwe mu ndebere.
mundebere no kuri kw'Imana murebe buriya baramuruko ni amata bavuye kubanjura kuriya ni amata bavuye kubanjura murabona ni ahantu heza ku Mana ariko nk'ubu gisegeti ko kaba yiyumva ati yatuma bari nk'aba ngaba batinywera amata yarahiye ngo wo kunywa inzoga azanywa iki ngazanywa amata ntazanywa inzoga nta mwana w'imasisi wakuze arereshwa inzoga ubu ndijuse ariko Jackie hari umuntu bigeze bumva wageze i Masisi nyine akaza muri Kongo yitwa ngo yarahabaye ariko nyine atarahakuriye akaba ari mu bindi bihugu akaba nta n'ikintu na kimwe nyine muri we atekereza kumva ko yakwibwira buriya urabona nyine ntabwo baribonera si ubu hari ahantu bari haba nk'iyi misozi myiza gutya icyo twababwira nyine ni ugutaha iwacu icyatumaga duhunga cyararangiye ubu ngubu ni amahoro kandi iyo ahantu hari amahoro nyine igikurikiraho ni uko haza abantu haba hari abantu uri kumva rero abantu mwese muzi ko mufite inkomoko iwacu muri Kongo musaze aya mata ntitwayanywe twenyine aya maforomaje murabona ni ibintu byiza nyine biragaragara cyane ntabwo dukeneye kubaho turya twenyine kandi dufite n'abandi bantu benshi dufitanye inkomoko y'iwacu ubwo rero muzaze mutahe mugaruke iwacu ni heza reka tubashimire ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu abantu bakomeje kutugaragariza ko mudukunda natwe turabakunda cyane iyi ni Masisi tourisme nk'ibisanzwe muze tunywe amata umuco ntugacike iwacu